بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna itukbal na mo in pagsarang sugol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin yari kita niyo dihilan waktu magapag suy-suy patungod sin pagkaradyaan sin agam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan pa ngayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala inpang man mahinang nini at hinangon niya kato ini bilangon niya ibadat sarta mahinang tani pangadjian di babaw sin dunya nabi ana sinaki yari kami ban sinamuguruta magsaw-saw kita niyo umati mangadji bang uno naman yung kakukunahan sin kita hari pa tumaykod ka ito yung bulan sin Ramadan sabab yan na sinari mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo yari ha iadlawan na kapinsin bulan sin Ramadan na hati niya aon mga kasabutong taroon kakukunahan hati hun sin bangsa muslimin bang uno naman yajib ganila sin Allah subhanahu wa ta'ala arapon bukon sa jasad to suway tahati hun mga uno naman kiwajiban sin kita ni habulan sin Ramadan sumakawa uyajib ka to sambil pa po asin Ramadan amuin ingat unta bang unin yajib ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala nahadalamyad to doon ang mga pamaybay nila saplag mon kanyo yung salam doa sindi ka mo yan na sinari pawis sa raon tapos salam-salam mong tengguro tungod sin kahalan sin kita niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan agama Islam, tukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsarang sukur hakatan nikmat yan ug arasin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruh. Lakal hamdu bikulli ni'matin an'amtaha wa bikulli hasanatin takabbaltaha wa bikulli sayyi'atin ghafartaha wa bikulli musibatin dafa'taha wa bikulli kurbatin kashaftaha wa bikulli malin razaqtaha wa bikulli maradin shafaytaha wa bikulli waladin aslahtaha. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. In katan nasabot na to yato nikmat kaya wajib ka to tanyo in pagsarang sukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. So in katan nasabot na to dahil hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yanog hara ka to tanyo damik yan in kita nyo katan naglugto amoy nag-ibadat habulan sin Ramadan. Murah-murahan pa ngayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang manya tema. Mga palanggungan ha agama Islam, inna syahrakum kad ista'adda birrahil. Ista'adda birrahil. Rabiha fihi aqwamun wa khasira fihi akharun. فاحمدوا الله أيها المتقون المؤمنون الصالحون الراكعون الساجدون
على ما وفقكم الله في هذه النعمة الكبيرة، على نعمة ما وفقكم الله في أعمال الصالحة. فاسألوا الله تعالى أن يتقبل منا، لأن الله جل وعلا لا يتقبل إلا من المتقين. فلذلك يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. أمة الإسلام، إن bulan Ramadan amuin sa kira-kira bihayaon naghihina-hina na siya simpamayid. Bulan Ramadan yan duang kaginisin manusia. Aun na rin kanila nagparuntungan, aun na rin kanila naluhi. Fahmadullah ayyuhal muttaqun as-saimun. Suway hitukbal sinkatan mu'min aun kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amin nakatunay siya sin pagpuasa, nakatunay siya sin amuin pagkiyamul layl, nakatunay siya sin uno-uno na tibayhuan sin amal ibadat as-salihah. Pangayon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man inyadto katan na hinang tanyo piaglugto ang tanyo amun tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So lamod din ha mga tutungbasan sin makahasil siya sin karayawan, makahasil siya sin tungbas din ha Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga aun kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ha ayat panagnan nasabot nga sin kamatauran biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala: kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Haruhulan amin mga muttaqun. Hangkan long sin Allah subhanahu wa ta'ala: innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Bunato din tatay maunda amal ibadat sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aun kamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa abad itong mga palangungan na kami Islam, sumabot kita rin ang mga kapaigdahan sin pagpuasa, kapaigdahan sin amal salih at biyan na sin pagbat sa sin Quran. Hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam an ibni Amr radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام أي يا ربي منعته الطعام والشهوات، يا ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. فيقول القرآن: يا ربي أي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فقال فيشفعان. Dahil sa mga kapaigdahan sin pagpuasa sin kita nini mahasil na tuhad law kiamat hawairun naman siya makatarang tupot da kumanin amal na tu salih. Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih law niya in Quran in pagpuasa iban sin Quran maka syafaat dia dinito kaagi niya mamungin in puasa hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala long ya Rab ya Tuhanku liang kulong yan hamok ipon ini dahil nga pagkaon iban sing syahwat niya nabihaon long niya mga iwa ko sumapaat kaniya damik yan mamungin Quran ya Rabbi liang ko siya long niya rin nga pagtug so sa sing pagbasa ka ako napangayon ko long niya sumapaat kaniya nadihilan idin sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa iban sin Quran magsyapaat hamano siya nakahinang sin ang malat to tayo mga palangguan na kami Islam in Allah subhanahu wa ta'ala maglagi tuod kita sin amuin tutumbasan din kanya iban
maglagi kita tatarangan din kanya. Dia nasin sa pantun banglong tayo dalil tamon dalil dunya. Dia sin mano siya along jail. Mano siya along jail. Bang mayroon makatarang kanya tanto na sa janugayan siya halom. Sa dasin sa pantun in Quran, iban sin puasa ini, mahinang niya mag-intercession kanya. Dasin sa kaulo lang mag-compromise, amoy longta, ini duma magbisara pa, nakura bang man siya amoy mapagwa. Pahit, dasin sa pantun long, tingkatan sin halong jail, ngunit siya makagawa. Sa bangkaw makara magbisara long ta amoy, in maramong magbisara, maramong magparsugpatan amoy long ta, durumong sin president, aon waktu katabangan kau. So, siya yatin mag-compromise pa president, asupaya karilan niya kau amnesty. Iyan to rin hadong niya. Nahanlaw akhirat, inamal ibadat mo yan, inpuasa mo, inpuasa mo yan, iwan sin pagbasa mo sin Quran, inyan makasyapaat kay mo. Makasyapaat kay mo, mahinang parsawaran, ikasud mo palida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai makasud ka palom sin suka. Amoy ni nga mga karayawan sin amin longta ini pagpuasa tayo man sin pagbasa sin Quran. Nama si masikitan yung mga palangungan na agama Islam, yari pakitan yung halo man sin dom amon niulia sin Allah subhanahu wa ta'ala amon day nakatandom. So mayta in bulan Ramadan yani yan nakita nyo haruduhon niya. Amon siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amon ashul awakhir min Ramadan. Yan na afdal dum hati niya siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kita nyo magkulang maglabi harumin ni hati niya kawan tagpito. Ano ito, Sheikh? Kawan tagpito kasubangan. Nahika Abi bin Malik, ahi Ubay ibn Ka'ab, nagbayta siya, hajaman nila yadto, di matungin dum laylatul qadar, kawan tagpito kasubangan sin dum. Nalong ta, in pamaham sin jumhur, weron na pagtugila, longta, bang man doon hakansal. Doon nakakawantag isa, pagkawantag 2, pagkawantag 5, pagkawantag 7. Inyan, paglulog to ang sin Muslim, Muslim, amoyan in Muslim sin khair, paglulog to ang sin Muslim magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadum yan, fiha yupraku kullu amrin hakim. Hati niya, pagpatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala harumin, sinkatan, pakadaran, hiyanog harat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin juma to halam sinang katahon doon niya panahon harum yan. Inshallah. Then doon ini, doon laylatul qadar, siyapahan Ubay ibn Ka'ab, long ni hajaman namo, di matong in laylatul qadar, harum, kawan tagpito kasubangan. Namura-murahan pa ngayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan sin amal ibadat tanyo kumugdan so mayta in yan hipag bonus kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala so in pangumulan sin amo in longta umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hopo nakatan ikumpe mo pa mga umat na kauna kumat na kauna ikumpe mo kanila to mag-iuhan taon nampay umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agin niya amar ummati mabay na 60 ila 70. Hat niya rin haka numanda pakapituan. Payib, nariya din ng kaagawang kita niyo malang mamagibadat. Sinhaw po din umultan niyo. Sa ayaw kita niyo masusa, so mayta, doon harum yan, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ibadat mo rum yan, laring marayaw rin sin ibadat mo, hangi mo bulan. Tayo din hangi mo bulan, magkulang maglabi, kawaluan, tag 2 taon, ilan 4 bulan. Na, tayo bang kau yarutan sin karuhi, hati niya hampo tahun kaya pagpuasa mo yabutan siya kausin bulan Ramadan sari di awon man kuya butan ang putahon nabuhi day sab kaw long ta mga 800 tahun lagi hati niya gip day sab to kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan sabat simbasan nila Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Ramadan with Laylatul Qadar which is the best night of the year amunarin sa rayaw dum hakatan dum so mayta in Allah subhanahu wa ta'ala atin niya doon harum sin Laylatul Qadar pianog sin Allah subhanahu wa ta'ala palangit doon niya in Quran iwan doon niya nang si Laylatul Qadar sa wablong niya
niyanan sa Laylatul Qadar so sin amoy pagtakdir sin katan pakadaran pagtakdir sin katan pakadaran hadyo majatu halam sinan kataon tukaddiru fihi tukaddiru fiha al-ajal wal arzaq wa ma yakunu fis sana tukaddiru fiha al-ajal wal arzaq wa ma yakunu fis sana amoy long ta tiyak dir harum yan ingkatan sin jumatu kaymo haunono pakaradjaan rijiki unono nakatan pakaradjaan panawon sin Allah subhanahu wa ta'ala harum yan iwan sin long ta amin pakadaran mo halom sin hangkatahon doon hibugso sin Allah subhanahu wa ta'ala halom hadom yan hangkalong sin Allah subhanahu wa ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim hat niya pagpatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala hapakadaran sin tiap-tiap manusia halom sin hangkatahon la syak in qadar kaya sulat na yan kad kataballahu al-maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana sa impagpanaog kayo mo sin pakadaran mo jumatu halam sinang katahon hatinya pagpakugdan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtakbir niya harom sin Laylatul Qadar nahangkan mga palanggungan na agama Islam so itong kita nyo maglugto amoy long ta amoy nakapin-kapin din amoy long ta maniw tiudon usuntan nyo ipagpataw sin pangayokampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin a'mal as-salihah ayaw na to amoy lang talo pohon sawab may ta in mga dem nakapinini amurak manyer ilong ten amoy chance long ta ini hamang manusia wilong nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala malengka na mga sila nakainang marayaw nasuway na to amoy long ta pangayon doa pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man murah-murahan inyat tukatan tiyamasin Allah subhanahu wa ta'ala nahati ko ba uling long ta ini patumtum yan tiwa long ta maniw tiyo murah-murahan magbarakat ka ko iba magbumpaat ka tutan yung katan hati niya ontoy amin long ta kita nyo malusok pa Allah subhanahu wa ta'ala hakata naman biya mga long ta amal ibadat tanyo bang man siya timindog da ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iban lima bayray sa baka kayo ng sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah na bilang hikakanap talong ta pa hambok biya mga hilalawang siguro atin niya ang kamatauran simbang sa muslimin atin ini bilang wasiyat muna paparan ko lapay na pa mga nagdurungog hatiranan nando kayo mga katutay manghuran in subaytan yung tuod halgaan in bunal ni habulan si Ramadan saya ayaw tuod kita ni malipas tuan guru insyaallah sabab kamatauran simbang sa muslimin amuinin kita asin kita dita tumadinay ang bimbang sang galis hati na bang habulan si Ramadan nagtuhian guru hati nga yaon kan nila bang pamakon mga cellphone full charge yung pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumakaw atong tumuntan nyo labi awlay mga kabataan amon huling bata yari ka tutan nyo in maluhay kita ni masasat sin syaitan arakala hakusog sin syaitan puas sin Ramadan nabiyan isip kita sin kain na tagna ang paamod to in hikmat may ta kita papagpuasahon papagtangkaw na sabot sin guro asupaya kita na may nang tao mutakin magayang guro hati na siminup ka to in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin maagad ta in kabayaan niya sumagawa bang sa pa mapuas sin Ramadan nagtugayan ni sab nagbalik da kita pagkahalan ta ang matinluki sa mata-mata sabab way nagmumpa at di magbus ka tuwing kabayan sin Allah inahinang tahunan sin Ramadan ka hindi kuno mga katutay manghuran na mo nagsandal kita ni hapdi naglugto kita ni nagsunnat kita ni kusog ta ni magibadat halaw man simbulan sin Ramadan jeri niya tumay ko din Ramadan makadgataan sin juhud na timan sin lugto na to bukon ang matimiyaksod ka to insyara la'allakum tattaqun supaya kita mahutot nilang kita ni bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala hati na chance ha mga huling bata kataan manusia chance pa umat Islam in Ramadan magdatong siya taon-taon ni pagbabago sin niya sabo ko ni maksud dito pagtaykod si Ramadan manayikod siya kita manuhitoy magtubian namura-murahan
mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabot sin gurun ka ikhlas, amurat yung sikreto sa lagu-lagu, rahasya sin manusia patuhan Rabbul Alamin, insuway hinangon yan ka ikhlas katan kakahinang niya. Sabab, bang bukon in kakahinang timindog ka ikhlas, tungtunguntan niyo, mabiya kita ni Shinggit asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law na la takunu imma'atan, ayaw ka mo ng hinang biya sa panto na imma'a, law si mga sahabat, mal imma'a ya Rasulullah, ulong na yung pagtakon mo ni Rasulullah, imma'a pagtakon, law na in ahsanu ahsantum, bang law nakita ni manu siya dumayaw isabgamo, o in asa'u asatum, bang kimangin si manu siya kumangin isabgamo. Na mautong damari pa Ramadan, ibot kailo, mga katautay manghuran, mga iyo kita niyutod ka ikhlas po Allah. Hinanguntan yung katan ka ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-ibadat na tudiha bulan si Ramadan, bukon paningod-singod sa ini karna pangagad tanyo sindaakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangyad to naagad tanyo, in kakahinang tanyo ka ikhlas, kahagad na kung mga umat Islam, amuranin tumutog kakahinang sambil ulun jumato, doon ning kasigbitan kalimayahan, masi-masiyon kating pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, in pagmabuka tanim, paghinang tanim, bukon karna isiyo-siyo, bukon karna miyuwa ko kan siyo, bukon karna hinang ko nikakitaan ako isiyong siyo, karna inihinang ko karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, biyan na sinaki, bang imma asadya, tawa pang kita timano siya nagdayaw, Allahu Akbar ng Ramadan biyawon, imano siya nagtarawi, imano siya nagsambahayang, imang yadto paningod-singod, puwas siya naman tumaykod na isab kita, imang yadto huluwi sa mata-mata, kikita sin kita niyo katan, na murah-murahan, bang mansab kita niyo, pangayuntan niyo. Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Ya Rab, bang man kakahinang ko yun, mahinang mudawama. Atin niya, hanggang sa nasabot si Nabi, khairul a'mal adwamuha, wa in qalla. Anong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insarayaw hinang adwamuha, ay among tudog siya. Wa in qalla. Misanin kaon, adwamuha in qalla, misanin kaonan ni matutiw-tiw yan, guru. Atin niya, misan na sabot na matuwihan, atin niya, agad din na magtuw sinuran Ramadan, magtahadjud na sa jawihan. Inya tuloy marayaw, ito saan niya. Atin niya, sa in makasusa, magtahadjud na haburan siya Ramadan, agad din na magtuw, pagbuwas siya Ramadan, magundong, agad 5 waktu rin na magsambahayangan katan. Along sin Rasul, in sarayaw hinang, misan in siya tiyo-tiyo, sabang manin siya amon lang to, manuy ito yung magtuyan. Sabab, buko ni mas ala rin di magpatauran kita sa bayang. At tahadjud, in mas alarin di bang unin kakahinang ta pagka nasabot ta hanakapin simbulan si Ramadan suwere sab susahon ta puas si Ramadan makuno na kita niyo ang pagkakahinang to ana sumbatan mo suway ni atin niya mun manu ito siya may nang tamadras sa bangad diyan may nang kita magtakin na mura-murahan may mga yadtulong ta nasabot ta kalo-kalo magmumpa at marikato taniyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala lamuhi parang siguro atin niya ang mga sabuton taniyo mga katotay manguran kahukum-hukuman maniyo hatungod sin atin niya nakapin yadlawan sin Ramadan atin niya hambuok yadto rin ha mga long tasoy sa buton hati yung kita niyo atin nila sa maniyo tiyo pangadji maniyo tiyo ikasaplag sin kami hatungod sin zakatul fitr atin niya amoy ini mga mas alalong tasoy hati yung sin Muslim atin niya pagkahinapusan sin bulan Ramadan wajib at tulong tasing kakukuhan iban wajib sin tiap-tiap Muslim humati uno naman tumaykod din Ramadan inwajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala puasin pagpuasa na atin niya pamaham maniyo in zakatul fitr ini zakat wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala ferdo ha mga sila Muslim habulan sin Ramadan hay ka na pusan long ta amuin kakahinang nila na kalo-kalo ang mga hika pasawasin kuruta maniyo atin niya mawaya kita lilayon niya ka ito uning biya kamatunan sinlong ta zakatul fitrin ni iwan unin hiyantangan niya hindi agbusan niya uning biya pakaradyaan long ta masabot kalukaluwi ang mga uning kaganap siguro ta hatungod sin barakala yan tafaddal hari pamakasud na to pa zakatul fitr mawaya jak ba tumalik ha kabtangan mo to so malingkat to dito atin niya jazakallahu khair amin hatin niya amin matawtod ibadat ta bulan sin ini Ramadan sa pagpuasi sa sin Ramadan at niya mamay stop na siya na aw na mga kabtangan sin salaf law niya amalun qalilun
fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. On waktu long ya amun amal tiu isab sa miagad siya habitikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi marayo ring sin mataud na tuod ibadat sa isab na kalaway ha sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biyawon kakitaan tan yung mga amal ibadat ipagpakita pagkakita ng mga Facebook atin YouTube atin ginis babarapa sin pag-ibadat amin sa kira-kira bang ko magbalik pagkariasali pakurali man sin sunna di mo siya kabakan na inyad to mardud atin di tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan na sab kolong moment agon napuno nga paglingayuan bang sab atin way sab nakapaglingayuan Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin sahabat niya iban sin salafus salih mga salaf na kauna amin long tayo may nang may sablong ta problema magkapunong magkapunong long ta na wala mayroon siya mga long tawarid hadith sahih amin di long tahinang sin mga ulama salaf na kauna rin katutan nyo sa na maghinang kita nyo hasab kita tanyo hadalil makusog ben kakahinang sin mga nakauna hanggang sa tulong niya amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin artinya amal tiu sa hati niya magadhabitikan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari marayawin sin amin longta amal mataw di sabsa wayrun na kimugdan so ab maita nasabot tayo ni hati niya in syurut dahika syurutul qabulul amal tung kaginis dayni so isiri mabutas sa supaya ini matay matuod panagnanlong niya ka Islam imagine ang ibadat sa Muslim ikaruan niya long niya ikhlas inikato niya mutabaa so bangso tama niya donin doa donin hambuok di na siya manjari donin doa donin hambuok ato hambuok sa jaring kanila di daman jari so sila nagakadagad kato amoy adto nang dialong tahikmat sin agamatan nyo autud undang-undangan agarun so in Quran iban sin hadith hati niya so siya makauna hakatan kabtangan kan long si mga ulama qaulullah wa qaulur rasul muqaddamun ala qauli kulli ahadin minan nas at niya kabtangan sin Allah kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam so mo siya paunahon hakatan kabtangan sin manusia bangon na qaulullah madama fi aidina an-nas yeri long takatu hadarat rihalu panten nas Qurani ban sin hadith na bukon na kita hatinya bihaja amin long ta magitimad pa kabtangan sinisisyo manusia niya bukon na kita kaunahan magpalawan pikilan pengat bisyara na bukon na hatinya in kabtangan ta bisan bukon ta mapalay tuod magbisara bang manhaga sa bunnalan amoy atin syahid dendi bisan na isab malingkat to din kabtangan ba amin di along ta hatinya waron nakaagada undang-undangan flowering words long tamalingkat da kuman sana way man siya nakaamo so reni in Muslim amin long ta amin maingat bayan buddiman panday pandikal so way bukon siya mag-atod do na flowering words sa mag-atod siya ron hadalil banglong niya Quran hadith Sahih Bukhari Sahih Muslim matampal na yon may way ni susulangon naman si mga hadith dahil di ini sampai mapikilan yan at yun yung hadith matampal kakahinan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sobsad sin weron imam weron niya dakawayaan mo ibang pangadatan hihinang sin kamo at niya atas mo sulangon inyad to bukong bihatin pangangagari sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang bukong bihatin pangangagad kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya amon agin niya atiullah wa atiur Rasul agad kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala yung parasul niya at niya bang on nakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amon matampal na masahaya pa rin simbulan damlag ay naman kita sa limigwat maglalag naman ko sin kabtangan hipulan sinya rin kabtangan sin Allah kabtangan sin Rasul kabtangan sin sahabat hinang sinupat madhab ay naman kita lumayo supaya kita niyo amin long ta makari amin long ta lumid sin Allah subhanahu wa ta'ala mun amay niya wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu so hindi ka pulat kanat so sinamin magkahagad naman kita suyuyan sinamin pagkala
misan indali niya malaman na. So, tungod siya namin long ta, magbalik kita man to pa zakat fitra, long ta, amon zakatul fitr, ungsod zakat fitra, long ta, in zakat fitr ini hati niya, tiap-tiap nganan fitr, hati niya, bukun na puasa man ikaw siya? Hati niya, ya, zakat fitra, hati niya, zakat fitra, wajib siya, faridatun faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mu'minin sa'an min tamar o sa'an min syair. At niya pagkaon kutil bilad long tamang diha kato amin pagkaon hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon naka tamar, doon naka syair atau wabur atau wakam. At niya hamok din ng mga Tumatirigo long tamatirigo hajaman nila yato. Tayo hajaman nila yato Sheikh. On day sabsin. On day sabsin na jaman nila. Pati muamala nila bay wa shira antara sin mga sahaba radhiyallahu anhum warda in muamala nila tungod sin amin lang tabayin sin di sin pag-usalom Zaman na tulong. hajaman nila oo aun tod sin aun pagtaon nila dirham dirham tayo sa haadlaw kayo napusan sin zakat fitra wajib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkataan muslim pagkataan muslim hati niya wairon dito jeri niya Sheikh yung kuhanin sin Gato inagin niya taam saan min syair o saan min tamar o min zabib o min qat o min albur at nga mo ito mga nasabot pagkaw na jaman nila tayo in jaman tanghayawon atau puas ng kamuhi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga mas'ala khilafiyah tungod kakalihan siya muslimin ulama aming mga ulama long taon din nga mga ani akwal binaan ala ijtihadihi at nga mga ulama at nga nag-ijtihad timindog siya halong tamon aming ijtihad nila saan sila ito mag-ijtihad balong tayo sab werong pagdorwa amin katasi nag-ijtihad na jaman nila ito mujtahid bukom biya na jaman tabiyon sa bisan pabiat natin pag-ijtihad bang sab ontong sab mga ulama muhakkik ni sab long tatyahkik nila to di sab sabta amon long tariya nila sa in mas'ala na sari di so interesa dito garon so may nang tato hujja Kambok sila rin ang mga muhakkik isab long tanagtakik si mas'ala ini in kaw raji hamas ala ini bihari at niya tuan guro ang nasabot mo ito at tungod sin zakatul fitr na pahamta habis siya kasing guro ta sin in hipi ako at wawiyajib si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niya kutul balad bis nasabot niya uno in pagkaon kaya kukunahan sin tawhula natin na sa pantundi ka ito bukas bisan hati ko yan wala Arab pagkain sila magkaon na sila bukas kamatauran ipagwa nila ati ko bukas na siya na mga kataw mga huran na sabot siguro natin niya in wajib ka to sinsyara magpagwa kita bukas sabon na pagka nasabot niya ayon piyag khilafan sin mga ulama nasabot at yung mga kulap pang lupahan nasabot mo sa ito at yung madhab sin Hanafiya hambuk sila rin mga laong ta ulama amoy nagjari sila magpagwa sin sa arapon sa ating mga ulama kamadhaban in sila tuloy sila nagpagwasinsin nabiyan na sin agad sasabot mo atin wajib taniyo pagka nasabot tayo nilong tayo magkakadsin syara bukon sisin akaroon taniyo sa unin hadyi sin nabi sabab in bukon sa katukit-talong ta nagpaka sa ula-ula imian kita madhab sila na nafiya at dimugtol sila at in sila biyawa at pagkataon nila wallahi lalim bukon biyatin pamamin syara sa atin na isyusyo ulama atin na iagad ta hapamaham tayo sabihin in sila rikimugdan inet wala kumugdan bukunin maanin ito at biyawa babata sa inet pikilan nila sa hapag agad tahan ang gandalong sinambok sheikh bang taagaron inambok alim inambok madhab biya tayo inambok madhab bukunin maanin siya ito at mangi siya sa hati niya gaman amad tin agaron takan niya hanganin siya simulang sabab na itifakin mga ulama rahimahumullah banglong na sa matanda bisin upat madhab in sila kaya riwayat kanila kata nakabisyara sila sin apabila on bisyara ko di mugtol ha-Quran man sin sunna fadribu darbar hait bukitan di umaka to pa ang sipakadyan in bisyara ko bang di mugtol pa Quran man sin sunna ang kanalong sinambok alim long na in pagsulang mo
mukhalafa sinambok madhab ini ito pangakad mo kaniya sa tain siya namin misyara bukitan niyo siya na misyara mga simulang nahariri mga bisyara sinambok alim na ito simulang pa Quran ibang pasunna ang pamuyakad away muyakad ini ito amatim bilang pangakad mo kaniya sabi siya naman may itaas siya bukitan ni misyara ko amatim yung mapasawata maniyot yun sabi o nga waktu makayan kita sabi lang tayo pamaham sinamon kaya pangadyan sin kami pansin guru timampal ka mo atin niya in pagguad zakat sin zakatul fitr suway to chair sun abukas so matulong tembe mga kaya pangadyan kaya pahaman sa takita sin kita mon long tamuafiq kanina dilla sa bukur sab maimyanin kaya wanalong natin ni uy kung biyate buhani pa ato isyu na sheikh long tabian nalawang bukur biyadto atin niya inyadto hakita istiqra atin niya kita sin mga ulama atin labi makusog dalil ang panasabot niya kaina inwajib sin tiap-tiap muslim kung magkita tao siya magkita-kita niyo doon hakaul at tinibang dalil dengan Quran muna ikarwa ni fasunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas dengan hatuli na kita asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala bangan at tinion na iyakad ta di na kita asubuhon sin Allah may taong iyakad din bisara yung bukse kabini insyaallah subhanahu wa ta'ala matampal ito hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati alaihi salatu wassalam artinya bangsa jalong sila suliakad nindo ini Quran wa sunnah artinya piangga yung bulungan niyo di na kamulawang sa lama-lama at ano manin Quran iwan sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaw ni guro artinya bisan mga waktu maniutiyo artinya pamahang po minute biyaon artinya maid kita magbubuka at supaya siya mga katotay mga huran pangadya maniutiyo misan na kumanatin niya mana sabot to kaya nato pulang patumtum sa sumudsod kita at niya papangadji maniutiyo supaya may nang sablot o si mga katotay mga huran pagkamasok ng Ramadan sin zakatul fitr at niya uno to din biya mga dagbusan nini ko uno siya long tabi mga at niya tumagna mawajib iban uno niya ito nasabot ta na so ito bukas na pila long tabi mga miqdar niya iban long takuno ta siya mga at niya jiyari na pakuwaan uno man jiyari na wapakuwaan ta rin nga biya una tawa uno labi afdal long tabi waktu pangadyan man tiyo pagsaw-sawan sin kita insyaallah tayo hangkay sa jazakallahu khair malingkatin ba mga kabtangan mo ito barakallahu fik hangkay sa amin agamatan nyo yung lingkat niya pa so dahil na sinasabot niya kain na inkatan mas ala fiqhiya khilafiya unsa jababi along tanang piag ini sulangan nila rin piag tukalan nila mas ala fiqhiya khilafiya sa nabiya na sin nag-iingkatan sin madhab dahil na sin upat madhab ang masyhur ini masyhur katutan nyo sa actually ang pamangarugay madhab biyan ma Thawri biyan na Ibn Majison hatinya matod mga madhab pa sa matampal tud katutan nyo amurin upat madhab sa ingkat tangan sin upat madhab ini namumung sila asal way kita niliukan inagin nila idha sahha al-hadithu fahuwa madhabi hatinya maksud din doon bang yun yung dahil nas sin hadith sarili nga Rasul sallallahu alaihi wasallam amay iti madhab kulong sin upat madhab ini at biyadto sila manggayunggong hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam although ang long ta mga ijtihad mas'ala magpaka-ijtihad sila amin long ta mas'ala amin long ta nawazil maway jumato na ang pajimato na siyempre mag-ijtihad sila so at may ta naway ron daragan ng sin ini muslim di urong daragan ng sin muslim bambo kung dami mga sila po ka ulama na kauna mutakadimit so in Quran hatin niya jukup basini jukup tud ang kanalaw niya hatin niya sambat day Sheikh Utaymin hatin niya on iya subusiya sinamin nakapagmuhadara sa Europe ini inagi mo lang yan nasabot mo nagkota ko lang yabis sa ramo in Quran tibyanan likulli shay tinya jukup naduman siya sumulong niya bang bunal long in Quran at niya jukup tud siya katan sin mas alayaon aun long niya pangasubuko long niya in pangasubulong niya Sheikh sa translate nila nga English long tapa Arab uno long niya bang long niya complete uno long niya kajawaban mo ba long niya bang pila tuod maka pila yung taod kubos inambo karot pila makakawa kubos makahinang in jawab pa nagnan si Sheikh ang pawalong niya suwal mo at niya pa jihada at niya uno pa atawa mo rato long niya jukup na tumamaray na kakubang kajawaban
long niya in Quran nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala naging niya fasalu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun. At niya pangasubuhan nyo in parkala di nyo kahatian mo pa mga sila maingat. Niya nang yung pinakamaingat on fan nilong niya rin di maginang tinapay. At niya suwang tabang pilatod magkaka ini pilang kasulag ini tinapay na mukarot tirigo. At niya mo itulong yung sakto jawab sin pangasubo mo. Narin ini in ulama in upat madhab piya mo muasan kita nyo katanang kansari kita nyo manjari magsambi kaw. Di wala mong kapatot mo magsabi ka pag-ibadat. So, may bang may address ka nila, namamuas sila. Bang sa pa mo dimugtol. Bang sa pa mo dimugtol. Sabi na nila, idha sahal hadithu, pahuwa madhabi. Bang sahih hadith, amoy ni madhab ko. Payip. Nain pa kong sudyakat pitra, atin niya, ang nas. Pagkaon. Bukong sinin nas. At niya suwi amoy tin akaruntan nyo. Amin nas din Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya authentic hadith amo ito yung akaruntan nyo. So, sambat ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, wala ibrata biqawli man qala min ahli al-ilm inna zakat al-fitr tujzi'u min ad-darahim. Hatinya, wala na tulit ang mahinang ibrat bangon mano dito yung mahinang long tamin hujja evidence in kabtangan sinambuk mano siya nagkabtang long niya jari bisan sin. Now, una nagay Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala liannahu madama bayna aydina nas anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la qawla li ahadin ba'dahu. Hatinya wala na tayo mauntang yung kabtangan so bilang pa siya sa bang mayroon na ang pamagkakad simpikilan ang pamagkakad simpikilan namun bang mayroon na tuod na magbalik na kita pa ijtihad amon mga mas'ala nazila hatinya jadida laba sabihi hatinya na tamid ala aqwalihim na tungod sila namin long ta ini 5 minute lang ta tungod long ta sila namin mga kabtangan namin amin bang kung mawajib na nawajibin ini pag-ungsog jakat pitra hatinya amin adlaw kabla dhihab ila al-musalla kabla an tadhhab ila al-masjid aw ilang musalla amo itong waktu kawajib kay mo si pag-unsog jakat pitra arapon ko mo siya jari ha madhab sin jumhurul ulama law niya jari siya yawm aw yawmain aw yawm afdal yawm aw yawmain qabla al-eid atin tuan guru in atin wajib to din waktu niya suway mo kawa na haadlaw na sinhaylaya amun hatin niya puwaso ko lang tasabi sa puwaso sung na ko magtimbayang na pa masjid amad to mga to tayo manguran so ito ni parang kapaham atin zakatul fitr mga bisara siguro tatatay maon siya sambil hari pati ko magasang bahaya in khatib atin niya sari di aun nasabot niya jawaz sa jiyari na hapilad lang ito kuro. Yawmain aw yawm qabla al-eid. Atin niya dahil haang ka adlaw, paro adlaw, before sin adlaw hilaya. Sa pantun niya bang tatakdirun adlaw hilaya, makuni siya, dahil adlaw ni jiyari na. Sa pantun, nung ta, kung ito yung mga puan. Atin niya jiyari na nga 2 adlaw, pang ka adlaw before magtukbal kita zaka, sarta ang hitukbal talong ta, atin niya bukas, hang kakantang, hawat ko pamaham ko siya bang kakantang, inabuktaw. Sarta ini mga tatemoran, piyado sin Allah Ta'ala, at hamanga sila kausukan, kababaihan, at nagmaas, nagbata, at siwuda, hura, at abd, at sabot sila ito si Nabi Muhammad SAW, wajib ito si Nabi Muhammad SAW. Sarili bang aun tao lombay, at hangpo, ang pain sila yaon, lingi, atod mong katukatan, wajib gating pag nafaka kanila tinya kita ting kay wajiban magkuha sin zakat nila bang aon ba siya blang teka kuha dengan bukas nasabutin mikdar pila to ko mikdar sin mikdar sin bukas tatan nila ala kaulain aon kaul law niya 2 kilo 2 kilo bang tabya kilohon na wala bang kilohon long ta hat niya kamayo qarib 3 kilo. Artinya, patawa sin lajna daima, iwan ni Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala nasabot niya, artinya 2 kilo.
Mangkilo na. Mangkilo na. Patawag siya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, artinya 2 kilo iwan 40 gram. Artinya sari dia way pamiyakot 2 kilo tunga. Sa 2 kilo tunga, 2 kilo iwan tunga, partangahan na siya. Partangahan na siya. Di nga 2 kilo pataas. Di na siya mabot patri. Kamayo karib sa siya. Ang katawan. Na pagka mo waktu tasiminyal na hinambukuan, atin niya amo tilo nga ilmu maniyo tiyo long tabi ang mga kahatian sing kita niyo siya nakuman long ta maniyo tiyo iban long ta atin niya in wajib tukbalan sin kita niyo atin niya nasabot sin mga ulama atin niya mga sila miskin naman sin pukara atin niya bunal na sa to on khilaf nila long nila in zakat sin di magsiwo din zakatul fitr tiyo tatlong ninyan pa mga miskin atin niya iwan sin fukara sa tiyo tatlo siya bin siya suwi siya mga tu'ma atin niya sa amot yung maksud kung ulong tasin hadith tu'matan lil masakin na supaya hadlaw yun yung maksud magkansub-kansuban katan atin niya way masusa amot yung hadaf tuwan way masusa kawayan sin syara haadlaw haylay maglami-lami katan aon makaon katan atin niya way roon sa barang muslimin ang kanda tulong tawiyajib katan pakani mano siya suwi siya magtukbal sin zakat na mura-murahan natin kuwaha amo natin wakto mayroon na akong pasat mga sabuton ta o yato yung mga nasabot takatan sa kalong-kalong na siya mga kakuruhan sumunod karihilan siya wakto tutat tuod hatungod sin parakala yan sa open na siya Batik Queen Station pangasuhan niyo uno-uno parakala na mamayad kami insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga unsaw pa mabisara na mo way imamo inyad to kalamah natin ko sin pamahamsin kami labang ang kimugdan inyad to tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala marika to katan na itugbal ko yung pagsarang sukul long ta mga tao yan nagjajaga pamaybay nila mura-murahan ang punon kato sa Allah ta'ala katani fardusahan tanyo sarta long ta iwan simbi ang mga amon mga iwan na magtatarawih nga nakajibong pangkamuyan dana salam do amon kanyo katan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mura-murahan insyaAllah magmumpaat ka to tanin patumtong yadto nas'alallah jalla wa ala أن يتقبل منا وإياكم وأن يجعلنا من المتقين وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة للإسلام والمسلمين اللهم أيكد قلوبنا بالإسلام وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.